musibire kurungi twakutangira eshaha neza AGACENCWIRE ebiro by'okwezi na 2014 ukwezi no kwikumi umwaka ne 2025 Serena Nuwamanya nyine Sande nito turabentu kutwara mu AGACENCWIRE agutwatebekanisa omwebazyo gonsa kwakire mtu ya makuru kuturagace twije n'amakuru mbwijire. Emitwe y'amakuru ne kushikibwaho yatunjira umugisha ubwo kwendera umwaka 2025 n'ekitereke cy'umwaka kurwumwe rwanya amahembe sako ekirubaha bwa buri yomwe kandi kirumwe bihembo nkente embuzi enkoko shukari omuceri yelanji wa Global aleta wenjawulo ku bisenge tulina Global Silk Vinyl asigibwa munda Global Weather Coat asigibwa ebweru ne Global Mat owazi siringi. AGACENCWIRE kireki okushera karuruko bwa President Museveni asibana kashero mu district ya Maracha. NRM has been able to bring peace to this part of Uganda, Abantu kaga bakwatirwa mu kikwekweto cyo kutekateka kwenda biragiro mu Rushenyi. Ahwabo abayingira mu kikwekweto twakore bikwekweto Kansaro gwiro mu Rutandu bamwina mu kanso yibanda. When I reached there at the emergency floor, but the body there. Emitwe y'amakuru yabane kushikibwaho yatunjira umugisha ubwo kwendera umwaka 2025 n'ekitereke cy'umwaka kurwumwe rwanya amahembe sako ekirubaha bwa buri yomwe kandi kirumwe bihembo nkente embuzi enkoko shukari omuceri yelanji wa Global aleta wenjawulo ku bisenge tulina Global Silk Vinyl asigibwa munda Global Weather Coat asigibwa ebweru ne Global Mat owazi siringi. Amakuru ombwijire bwanyuma y'ekikorwa cy'obutemu ecyaherize kubaho mbiceka byishaka division hamwe na district ya Bushenyi abantu abarukika 10 bakaterwa nyondo abandi batemwa n'emhoro kandi batemwa abantu abatakamanyirwe ahantu ho polisi ya Bushenyi ekozire kikwekweto kandi kwatiremwa abantu abarukika nkaga. Abatura barukushiki 10 n'omushobo birukangizibwe omwirwaro rya KIU omurisha Bushenyi bamwe gurukuhara embaju bakugambwa kuba batirwe nyondo abandi batemwa abazigu abatakamanyirwe. Omugambirizi wa polisi yayoreka hwebi nomwe ahabatemerwe. Nkabirira nayo umuntu umwe bwakundaho ayine toki kuyandabira hati ntunakomere kureba. Kandi ndiyo nkibiroto katekateka mu nebiroto n'indoto wabuza kwatankomo nasanga ndi munyizo kandi barukunkura kutura kuri ifanse mucuguze abantu no bansangire bwanyuma y'echo itwika polisi tukacondoza kandi tuje twatunga intelligence nashi geta makuru garuku detero kutebereza kugira ngo harwabo abayinigiro mu kikorwecho twakore bikwekweto tukabikora ebiro 10 ebiri 11 n'ebiri 12 kandi twahendera twatsara abantu kaga umuharuma abakazi bana n'abasheje 5 na mukaga mwene ntero manango abantu bona bazora misho omuntu wena akore security leta nshira mu twatusha twirinde hagire cyabaho abantu baterendu icyaro cyonda cyuge ebirebe batabantu abo Uwabatemu babandizeho yayoreka uko bamukurire nibamutwara umucishaka yabarema nikwe kumutema bakamanya ngo bamwita bakwatira abasigazi babiri ahari katungwishaka babatere nyondo obweziri shahemwe n'ekichweka zo mwabazyo ncubataranye kuzayisarengiyo kamba basakunita kakamba expecting kumanya utine no mwacho kurabo abasume tina randebi Atse bakahikana bakugambira ki Tina biragamba Tina bayinisha akusoza ikigambo nangwa n'iki nacu niba twaruje nanizibona omanyoti kundabe ninza kuba ningenda ishaha zagenzere nkanyikiro katugire ikikereze munonga za shamu kaga mushanje 8 zinga 5 umuhando gundi kuzakora abamu goburumu ebyo kwerinda byemerire bitari
abatemerwe abarimu Leonard Mulindwa umuvugi wa Rore omutawuni y'Ishaka bamutemera umutwe Turishini byanyuma bamutire nyondo yerisho Twesije Alex abire nakora aha basi Ishaka bamutire nyondo y'umutwe akiriyo mu ICU aha KIU Ishaka bona abantu 10 bariyo mu irwaro mwenda tebine kibagambere gasha kwa Ben Muhozi. Tugumiza mu namakuru government ya Uganda erukurabira o ministry y'ebyenjenda etandikire okundoze nkote ya chenjojo chegegwa mubende ibira kugira ngo etwire cumbagize ebyenjenda omu district sezo enkuteji ino burengwa obwa kilometers 89. Okore nguto ya chenjojo chegegwa kuza mubende batandikire no kora imyanya yasisikire munonga kandi batandikire chegegwa barukuza chenjojo. Honorable Fred Byamukama mwezi wa minister w'ebyenguto bwabire na ramburo mu rumo guriyo no gukorwa agize government etwiretine sente okuya covid barukaho. Tukenda gukora 2019 contract ya 7 billion 2 obwiro tukatitaroho nagiye twamukaguza ndiye tugamba billion 3 baitu watu wakozesa abantu baitu ba engineer ba Ministry of Works and Transport na ba Ministry of Works and Transport ndio tugenda kukozesa obulungu bwe sente 19 kinu kisevingiro sente zikwentweza contractor enguteji ebiri mazire myaka erukurenge na eriyo mu mbera mbi umurimo wo kugikora no gwija kumara emyezi 18 kandi ija kumaraho sente ziri kwingana billion 900 obwero gukorwa ba engineer ba Ministry y'ebyenjenda nengude zo zone zindi tukujya kuzikora tingana abakinjije Kyegegwa amahura marungi Liberation Road urugudo rwa Kyegegwa Apuyo Muzizi Karuguza genda paka kuli Kibale genda paka Kakumiro bakuja kurukora. We are going to do rehabilitation, some people call it reconstruction, that is to bring back the life of the road to almost new. Kiana mubende narwo tufunye sente contractor akuja kuba nagaruko mu kisinga ibiri kandi kuna kuja na mani maingi arukole arumale batukunia by December baja kubayikire mubende na forward maintenance bataje kurukwana namba kwa sente tusifunire. Abatura basimire government abo kubijuka ngo abo kwa mazire myaka bari kubona abona kudoruni sima mukama korore kiratuko kisemeri kibere kitwara esaha ina kurugayi chenjojo kwika Kyegegwa kandi kuruga foto kwika chenjojo itsomehow rubero rungi eki urugudo runo kubarubi kireterize kuvuga kubi na pikipiki zaitu rundi motoka tubaita kwa service ira pikino terebi nan kabiri bisatu mpego mwani gwabi batu junire muno tubaire kubi muno tubaire kubi ahangute ya mubende kuzamitiana minister gizire government yahereze kutunga sente ziri kumara okugira ngo contractor atandikiraho yakomere nuko kujumira umuzigo kupacere kirenga ni kwenda kuterera ubona abakulodinga muno kago eri heve muno tibagimere nibaraba na mizani ya mihanda batapimire ni betororo ko Bisaka ubire kujya kubona usange ngudo zaitu ziri kubi kandi zifiye gasha kwa Philip Murangira. Webare Philpo Murangira ebyaro mushanju mu district ya Kikube hirwe na Ikondo okubasa kwera abatura okutunga mizi gamayonjo bwanyuma yo kumara obwire buringwa barukozesa amezi gebyagana. Ebyari bitungire na Ikondo biri mu Nyarubanga ya kabiri Katanga Nyamarobyo Cyabayaga Cyabasimba Karamabi na Kabayi mu district ya Kikube. Ezo abantu atungo mukishago kutunga amezi honorable wetu itaza asera yatuletera amezi twatwina kizibu cyango cy'amezi abana baitu bari kugomba isaru itwe tuwenka twino burwiro butwantushaka kurugoma amezi mabi agagari kutemba ganjura cyonka ati atwabona amezi amayonjo enyuma ko twikanywa amezi agabi nanye ni mugarora agakogero wamwenkobe nebitera enjoka zona no isangomo nitutaha nitunywe bidyodio kandi twikanturware misuja nabana baitu. Abatura babiri bamuzuro bwire buringwa barukorese byagana kandi batwira mu bwo bangu baza kwatwe ndwara z'uburofa ndio bwe kugwane mukokane jane nesweka amaizi gani then cyakabi
tufuna abana kusanga baba bagoseze tagachombini bafuna nko kuturuka nkoku emiswija kyakandi tunywa nebisoro embwa embuzi nebisoro ebindi tutakumanya nkebyo mu kisaka muno habo buherezo bulungi obwatuletiro bwa maizi bantu bange nkwenda kubagambya tubaire kubi muno ita abantu ba kigungu tweni tunywa amaizi agachafu muno baita tubwatuletire amaizi tukuba tusemerire tukuba nitwegonza ngune kula ija kubaho habo kwa muntu abaye naliwa nenkende nawe omusujja takyaja ukoraki takyaja kuruwara abaye nanywa nebitera nebisoro nataku nalwa omusujja nibasiba nanka muirwaro wije muno sakyaja ukoraki kuruwara. Robert Kiza orukurre by'amizo mu district ya Kikube nagira ngo district baroho nibagezeho kwiriza hihamizi marunjo buri cyaro. But still the demand is high. We cannot serve everywhere at the same time because our serving is gradual. One time we serve one community, when we receive other finances we serve others, but before you go to others people are suffering here. Kugenda kurolera boahole nicyo tugambaga nabakuru bano bakuterera nibagamba amaizi tigali gabusa nabwekyo water source committee ekole kikusoboka nuko turolengo boahole ntwagirinda kurungi eta tusisikaraho kandi hali tukuruga tukoraki tukumanyaho gasha kwa mrozi Webare Ambrose Nwagaba Katoto. President Museveni harukurabira mu ntekateka yatandikirweho busya ya Presidential Empowerment Fund aherize abana abashomero matendekera ga Presidential Initiative Hub entandikwa kubasa kongera omu business zabo. Arkugambira hamukoro gwo kutongoza kushomesa abana baraganyurwa mu sentezi hamwe n'abebembezi Jane Barichoro State House Controller abashabiro kubanza bashwijuma ogowe no rukuza kuzihebwa omwana basayingira kuza sente mushwijume obakora pepa wa bawora mushwijume yeroza hari kuda yeroza hari kora urebe ngo kudokse zinganga zikuza aho bamuzufa turare kuzufa nishoma hari ogonagira ngo President Museveni akashanga ngo abana kuba rukweza kushoma baburwe ntandukwa eyo kubahwera kutandika gukora nuko kubahereze sentezi hatugwereza ndikaba sente iyo komana ningo muzeire oshamorebe nobura huchi ora ngo basirenti ngwe ngashaje material ora basize material ashabeza rent so that umwana giranda akwe Director wa Presidential Hubs nagira ngo urumwana washomiro matendekeraga kandi inendanga muntu nuwari kwicizwa ganyurwa mu sentezi course mushanzone zibashomira so kubahereze twashanga ngo abana bakabatine ka capital ko kutandika himiro yabo so president mko kuchumanya akateka musente twasere atire 8.8 billion kugira ngo umwana wena agire ki entano mweto antoronchi ngasako zabaha intandikwa cyaba wadde kati nzerwa mparo de sente ziri kwa account yabo aberwa mpara sente zo nimanyi zigenda kuyamba abana naddala singaffe abakulembeze tuyamba nnyo aba training ubwabe nyine muhabu nga baba baziganyurwamu ne batayingiza mbalala ziba zigenda kuyamba nnyo nekirala bamanyiddwa tubamanyi mwana inachi yasoma tisi niyo bafunye sente inachi yayinza okukola ahansi y'enteekateeka eju President ashohwize billion 8 habwa hub zone ziri mu ihanga kandi districts 26 eziri kuhereza y'abantu mu itendekere rya Ankole Zone Presidential Hub zihirwe million 50 buri yemwe kuganyira barukuba baherize kushoma amakuraga gashakwa Edson Kinene. Webare Edson Kinene twaza kumuraho twijene cweka ecya kabiri
okushera akaruhuko bwa president Museveni yasiba nakashero mu district ya Maracha. So for us, we don't do things just because of politics. We wanting to please people even when things are wrong. It's very dangerous. Kansaro gwiro mu rubutandu bamwinamira mu kanso yibanda. Hati kumbe yahumwire buci agarika terrorism. Angira ati ariho project ikwenda tukole. Ati kandi ejo neza kutunda munonga. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Skylight Hotel, eresra uhereza bwo muremba muri Mbarara City. Ahi barukereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, shumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineona chamushanere kutandika shamu kaga zihangwe. Nibateke nkoko, embuzi, echenyanja, muchamo, obushaza, akaro, ekitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kande cyo kunywa. Nichigenderaho. Hey, manyabino buraro burunji bwo murembe. Aha beyi nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City. Breakfast ne yabusha. Bine rooms eziri self contained DSTV, security rije kandi parking ne yemarira. Bine bara yo murembe. Pool table, sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete. Ijukangu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 36 Kurku bujwireje turkwitaga no kugamba aba original garments bari sirempinduko mu kujwara nibajwe kabashija nabojo hamwe nabana na perfume zone bine suits z'umurembe ezimbaga eza office amasata gagumire na t-shirts empare za office hamwe na za casual wear denim jeans hamwe na shirts jumpers na sweaters z'umurembe bine na shorts hamwe na belts enunji abarkwenda vests boxers hamwe na socks original chiraba original garments abashija enkito zanye nunji eziri original eza office sneakers hamwe na flats original garments nibashangwa hala Grand Mall Mbarara City a High Street ahamwarugo kubanza room namba ya kana note mshanju 82 emwe mshanju mukaga note na note mshanju note emwe mshanju mukaga note iwe na Christmas yo mwakogu mwine kushayina yetunjira umugisha ubwo kwendera umwaka 2025 n'ekitereke cyo mwako kurugumuru rwa Nyamahembe Sako ekiruhaha bwa buryomwe kandi kirumwe bihembo nkente embuzi enkoko shukari omuceri soda nebindi byinji okwenda kubomwe mu baraye hangurira ekitereke cyo mwakogu kiriro mataji gitu nkitaje rukuru erukushanga umurubwizi bwera naganda mataji nkumuri cyenshama kazo omurembo Mbarara hamwe n'itaje ryo muri Ibanda K&N Plaza ahashungine na Kitoke stage oyetunjire account otandike kubika hati rero rebe no hureje kuyakwindukira bugenyi na rwa Nyamahembe Sako gamba nitwe aharizura mushaje 83 86 23 rwa Nyamahembe Sako okweterana nubwo businzi nyebiti kubyenda Penkoni yakwera utamuha umudu nokora ekikire wanyompenkoni nushumurira kushemererwa urubunuzi na nobusinge nuenda kuchamuka mpenkoni igenda yakini cyo kunywa chonka mpenkoni ne kwamani uhindiko mushija nyishija mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje teri kuteza hangova narisho kuterwa umutwe sinza kutambura ngasinyode kumpenkoni ukakasi kwata nawe nywako tunge icupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi mpenkoni wakinkorire Big thing kabone MTN Super wali yakapya musite wali yakapya
MTN kabode super mustairo mpya. Then you kabode smartphone nebya kabibyonna. MTN kabode super mustairo mpya. Then you kabode smartphone nebya kabibyonna. Yetungire kabode super esimu nse ya smartphone lero tungeza GBs 16 zabusha tandikana deposit y'emtware na necweka lero zindo zishashure mpora mu bicweka buri izoba uri kushashura sente ziri hansi ya shiringi 10 nobasa kushashura buri wiki nare buri kwezi kiri yahariwe turahamwe amashemerero gito tigine kizivira amateka n'ubushonshoreke nibukuratirwa MTN nereberera Uganda Communications Commission. Bunyaruguru Development Sako yakuretera shiterekenya murunji ahiburirwa mwarije kwangura bwanyuma yo kugura no kusevinga emyeze 3 kuruga kibanzo ku 10 kutabiro na bishatu byo ku 12 1025 otehireyo rere kirako mugisha go kutaha mukazano ko kwangura ebirabonye mwini wasevinga miliyoni 2 n'ishweka ningo kazugura mu imigabo nutungo mugisha go kwangure wasevinga emitwara 5 ningo kazugura emigabo nutungo mugisha go kwangure mbuzi wasevinga emitwara 25 ningo kazugura emigabo nutungo mugisha go kwangure nkoko shukari emuceri emigati n'ebindi binji nibaharoni za boda boda dairy school fees agriculture emergency home improvement water harvest commercial loans n'ebindi nibashangwa Nyakasharu Bunyaruguru head office kandi bine branch Chambra Kitagwenda Ibanda Kagongo Kasese Katungu. Pays recruitment experts jobs abroad n'amashemerwa menshi n'abatabarusi yabona abafuna visas bakatambura kandi benjera kubanyisa abantu mwena ngw'imihendo yabo ebachazire mpaka miliyoni 2.9 mega discount byona bihuire harimo visa air ticket emishana mirungi munonga okora cyenyonyi omu Dubai emirumo nkaba customer service airport security aviation stewards check-in agents landing grounds guides and aircraft cleaners okuhandisa no kwabusha ahamirimo yona ahamataji gabogona esimu note mushanju ina note emwe 2 3 4 5 6 ninga note mushanju ina 5 ninga note mushanju ina note 10 Emyaka mingi ombazi gwito gwa mino gwa AGACENCWIRE na Fresh Up gubire no gutereza kurunja munonga kubasa kurinda mino no kwetantara kunuka kanu na hati gumano kozesa AGACENCWIRE na Fresh Up kwenda ngu akanwa kawe kagumenuka humuraje izoba ryona AGACENCWIRE na Fresh Up nibikuhereza kawo karunja munonga yejumbiro mbazi ogwa AGACENCWIRE na Fresh Up dero oyongera kusheko mbantu otine kwetina aha kasente kache munonga hichira za supermarkets n'amaduka gakuri hihi okwetorora ihanga ryona AGACENCWIRE na Fresh Up ni gombazi gonka ogwo kurinda mino gitu. Manager ogito wagito konka batu mu kidara kabataka giremo MC takiziri DJ atumwe na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mwareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngu okushara cake ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara cake tukazakunywa mbogo nawo pensiyo na nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ningende mbogo yoka oyine mbogo kanaba murungi ayibambe nikorera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje tugumiza mu AGACENCWIRE ejyake Sande ya kashatu abesimbera ntebe bwa president bari kushera obushagiki okwetorora ihanga ryona President Museveni rizoba yasiba omu district ya Maracha arukuronda akaruru Enkuyanja y'abantu baikahacha ikishomero rya Nyadri Urban Primary School mu district ya Maracha okwakira president wabashendekerezi bo mukazi we Mama Janet Kataha Museveni. Mama Janet yashaba abanya-Uganda okujira okwatanisa bakakorera hamwe ahawe ntunguka y'ebyanga byabo. Because our population is becoming bigger by the year, that's why we must now build more schools,
more health centers, because our people are too many now for what has been done so far. Arikugambaho n'abantu President Yoweri Kaguta Museveni yashaba abantu okurugamaracha kwijuka hibarugire no kukorera obusinge obubino bwa hati kandi barukwesiga NRM. First one is what all of you talked about a little while ago, the one of peace. NRM has been able to bring peace to this part of Uganda for the first time in 500 years. Najang nomuga gwa burumya Uganda okunda ihangarye. So for us, we don't do things just because of politics, wanting to please people even when things are wrong. It's very dangerous. Cheap popularity. Ogu yabajangu bine kwebembeza entunguka omu West Nile na mnonga enguto erukuruga Karuma okuza Koboko. So that's why we have been able to bring a very strong current from Karuma now, 132 kV all the way to here. SARS NRM government Yoweri Kaguta Museveni bajidi atia mavu West Nile yale abo KVA turwalu kalina niri adi atio opondeni batu azidriangani basangadi yodisi. President yajangwa shonga y'amashanyarazi etwire neteganisa omwanya ogu neija kukorwaho. We were telling people that the power will come, but let's move according to the plan. Kini andra ati opapere irgata amavu aruara amavu West Nile yara amavu titanuti bela manuti zu pere ati ni sase chazode. Powerful electricity has now come. Now the work is distributed to the sub-counties. Maracha ina mashomero kaga na abiri ga government. Kandi arabrabo abarukushomesa barukurubatirira enkora yabona bashome. And President Museveni wants to ensure that no child will be left behind. Every Ugandan child of school-going age must get education. Yabashabo kukora ekirukubasika kurebuka ngo barugumbuoro kandi yabashabo kumuhakaruru gashakwa nitatukunda. Webade Anita Atukunda arukura ekibine cha Alliance for National Transformation and General Mugishamuntu campaign ze Elizoba yazikora mu district ya Sembabure hamwe na Bukoma Nsimbe. Muntu yaraganisa okubakora amashanyarazi n'engoto ebitwire n'ibiteganisa abantu aba okumara obwire buringwa. General Mugishamuntu Elizoba yachero mu district ya Bukoma Nsimbi na Sembabure okushera obushaji omyanya etari emwe n'emwe. Omuntu yena ayagala kugonjora obulwadde obwo, kugonjora obulwadde obw'obubbi, kugonjora obulwadde okulaba nti wabaawo obwenkanya, okugonjora obulwadde okulaba nti ebintu bikolebwa mu mazima si mu bulimba n'obunanfuusa obuliwo, okulaba nti ssente za gavumenti zikozesebwa bulungi ne zitabbibwa n'olwekyo enkola eteekwa okuba ey'amazima. Omuntu yenna agenda kugonjoola ebintu ebyo ateekwa okuba nga ekisooka abo bonna ttiimu ekola nga balina amazima. Omyanya yarabamu yaraganisa okubakorera enguuto hamwe n'amashomero ebitwire biri mu mbeera mbi munonga. Abamagye bonna ne bakimanya ne bamanya nti bw'oba oli wansi wa komandi ya muntu tokwata ku ssente z'omubiri. Ekyo kyennyini kye tunaakola era obubbi bugwawo. Obubbi bwote oluguudo olusobola okutwala emyaka 2-3 okulukola ne lugwa. Obubbi mu mwaka ogumu omubbi wa ssente yenna ng'atya. Muntu yashoborera okwarukuza kutereeza ebyamagara obwari kubombekera amarwariro g'omutindo n'obundi buheereza. Gukwatire ekigombe kya National Unity Platform ebendera omu karuhuko bwa President bwa Uganda omwaka ogurikwija. Robert Kyagulanyi Ssentamu Elizoba yasiiba mu district ya Kibuku hamwe na Butareja okushaba obushagi omu bateezi b'akaruru.
Kyagulanyi wazo myanya etari emwe n'emwe aho yiguraho office z'ekigombe aho yaraganisa abantu okubakorera ebyentunguka kuba aramutoranaho bwa president bwa Uganda. Uganda yetambula edamabega batuse otwetamye gwanga yaffe mulimba mutufuga bulinyo namwe tetuganye mwana musiko naye komana gwe wasanga batanazali kino muzingambire muze abamulabako nebazeyiba ne bamugambeko ensonga tamunyagalemedeko Uganda yona ulira aba bagomeza mukuzo mu cyaro ekya Kagumo aho bakora uruterane kandi abebembeza bahirwe za kadi z'ekigombe bayemurikira abantu bari kugamba n'ebicyagoranya ine kukoraho babalo kwagala enchuka ya Uganda babalo kwagala president of His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu oire nimba kusatu kubata 10 mwiza nizina kote flaga kulu ati anungirire bakobanga muntu muto nata nungolone niki inkulire. Kyagulanyi mu kugamba kwe yagambira abantu kubakorera enguuto okongera habutare bw'ebihingwa byabo otireho no kugonjora enshonga z'amataka. Omugandi Nandara Mafabi w'akaruhuko bwa president erizoba yasiba karondera omuri kapuchorwa oguyaraganisa abantu okubaretera entunguka kubaramutekemo bwesije okumuterera karuru kumukwasa gavumenti. Tugumize mu n'agacenshire gavumenti ya Uganda herukurabiro ministry y'ebyobuhingi n'oburisa batongoza farm yo kubasa kwegeseza abarisa okurisa gente ahamyanya muce kandi hone kibayita the Center of Excellence in Same Intensive Dairy System. Minister Frank Tumwebaze yahiga abarisa okukozesa fameji okubasa kutunga obukugu hamwe omumatungo gabo kandi bakibase kubahwera. Okukora enguuto ya kyenjojo kyegegwa kuza mu bende batandikire n'okukora emyanya yasisikire munonga kandi batandikire kyegegwa bari kuza kyenjojo. Honorable Fred Byamukama mwezi wa minisita w'ebyenguuto bwabire narambura omurimo guriyo no gukorwa agize ngo gavumenti etwiretine sente okuya covid barukaho tukenda gukora 2019 mutsasireho ebishane ebyo tibyakwatagana n'embozi eyitwashoba konka ntuje kuba ntujikuretera omucweka kitekero kugarukaho twaza kumuraho tugaruka. Katochi yerino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo okurugeri izoba abantu bange tibarigaruka kugire nakwa mutima byaguma bina mashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katochi mugume munywecho katochi yerino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi yerina chama chayo muhute katochi yerya hamutindo. Katochi alcoholic drink enuzire kandi terguleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize emyaka 18 otanywaho. Chigarama People's Sacco keeps abakugu omukurwanisa obworo okubika sente hamwe no kuhereza loans ahanshajinche babaretera ekitereke kya Christmas rebe ekitereke kyatandikire kandi okutaha omukazano akarikwisha kuhendera ebiro 20 by'okwezi kw'ikumi omwaka ogu imwe ba members n'abari kwenda kuba ba members mwena numwakirwa okwigura account ni shiringi omutwaro gumwe n'ecweka zonka nuko base kubika no kuyayo sente omumatajaga kanyeganyeje omurishema bwayegamba Nyakambu na Itendero omurishema Butare na Karungu omurbuhweju Mbarara City Ibanda omutauni hamwe na Sanga omurikiruhura district manya ebyo kuhangura harmente amabuzi nebindi bingi keeps financial services for all. Ndi oweno yesije n'umuyobozi wa mukuru w'ishomero ya Kitagata High School umurishema muri Kitagata Town Council. So nimbanza
kusima aba fresh Uganda abo kutuhereza amashanyarazi umwanya guturumu tuguru mu mashanyarazi konka aba fresh kutwabashikirire bateza amashanyarazi kandi ndakora kurungi munonga Mweniwe oasaruni, abamashomero, abamaduka, abazafamu, n'abatunzi b'enkoko, banyina maka, abamabara na za hoteli. Tunga sora ya fresi, rero kora magoba. Ijuka ngo nibagikushumikira, bagikanike, kandi bagaruza mekiri kusisikara. Aho gabusha free. Ebiro kukira hotera, noti munana noti, hashatu na mkaga, hatano na mshanju, ngaga ni 5. Eyabusha. Musei kwa badomu rwari katori kundongozina. Nanywedde kano kaado vera chawuda drink. Kino kigaji kyaffe kyennyini kati katyebule. Mutobo okolola okotyongoka kwata kano. Musei kano bakayita batya? Pineapple soda drink. Kakamudwa mu nanasi. Bojo. Mutobo va mu bya bojo tugende tulabe kakiga. Bangambye omubiri munafunafu kakiga talina maanyi. Kakiga bangambye tolina maanyi. Ye, naye nenfuna ow'amaanyi. Utammira ku soda drink. N'abawala nabo banywa obutamu. Iwo twire noteganisibwa abashuma ningo tari kumanya biri kufa muka yawe wabo tariho home scan bine za kamera zo mu maju ezo mu banka kamera ziri kukozesa sora kamera za hanguto obwoma bwa internet ebyoma byo kubara sente za radio call amasima gahameza ago mu office na hotels obwoma buri kuratiriza ekiruka cyawe kacaba kibirwe okwenda ngo manya y'icyatora ka ninga border tracking system aramuzo mu maju obwoma bwahanyiki kuteka mechinkumu access control and attendance machine hamwe n'ebindi byona ebyo rwetenga ahabwa security yawe neka yawe narishi business yawe emihendo nimirungi ebiri kukiraho bashanje aharubaju rw'ekizimbe cyabire kiri muri Radio West aha High Street ningatera noti 3215 nkaga nina anana mwenda ninga not ina 85 ananina ananemwe not mushanju Norondo mwanya aho bugwaje buri kubugabugana umutindo twakwakira ahari The Arena Villas and Hotel shemererwa omuhereza burungi ubwo mutindo gwa higuru ubwo buraro umwanya guri kuretera wahurira nkoryo muka twine restaurant y'umutindo kandi nitkora coffee ey'umurembe hamwe na pizza ako kunywa karungi ahabara y'umutindo ubwo uri kura ubuhumuriro burungi ubwo takarebaga parking ne marira kandi rinze rweje hariho na wifi aho kuba ubusinje bwawe ni kikuru hari The Arena Villas and Hotel twine gardens za mutindo The Arena Villas and Hotel no hurira nkoriyo mukabuzima ni cyangwa enyuma ya Shell Makinke aruguto rwa Masaka gamba nitwe ari noti 3 10 20 nkaga ni 5 ninga noti 2 not 9 8 Obwengula obulabika obulungi okutuukira ddala ku ttaka erya lanchi eya kitaka. Lanchi zino tuzirabira ne ku bisenge, ku mmotoka ne mu bunyonyi kw'ossa ne mu bisolo eby'enjawulo. Lanchi eno erungi ya buli kimu. Lanchi bwe bulamu. Okusinziira ku langi ez'enjawulo enkumuliitu ze tulina ku Global Paint, ye langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Tulina Global Silk Vinyl asiigibwa munda, Global Weather Coat asiigibwa ebweru ne Global Matte owazisiiringi. Weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. Zamu n'amakuru government ya Uganda eri kurabira o ministry y'ebyobuhinji n'oburisa batongwize famu yo kwegesizaho abarisa okubasa kurisa ente aha mwanya muce kandi hona ekibesire the Center of Excellence in Semi-Intensive Dairy System. Minister Frank Tumwebaze yahiga abarisa kubasa kwesa fameji okutunga obukugu omu matungo gabo kandi kibase kubahwera. Okutongoza ihuriro yo kuri sente aha mwanya muce obwe barukuzihereza ebyokurya ombiju kwakorwa aha famu ya government eyambazadi omururu harumbarara ahi minister yakwatanisa n'ebitongole bya government hamwe n'abarisa. And Honorable Minister,
this is intended to serve as a nucleus for breeding, so that the people in this sub-region and the rest of the country are able to get improved stock. For sure. I'm happy you're listening to what I told you. Yes. Famu ya gavumenti egi ekatandika omu mwaka gwa 1926 obwo abariisa barikwegeraho okubakuriisa gye amatungo gaabo konka obwahati gavumenti ereesire ente ezirikukamwa amate mingi ezibaraheereza abariisa hamwe n'okubeegyesa obukugu. The animals we have seen here, Honorable Minister, they're just a handful. From these animals, we are going to design a breeding program and be able to get what we call well-adapted animals to our environment. Its major focus will include research and innovation, which is generating scientific knowledge and technologies to improve milk yield, animal health, and product quality. Omwanya ogwo gubatongoza nka the Center of Excellence in Semi-Intensive Dairy System kandi aba bahiga gavumenti okubashagikana billion 50 okubasa kutungura ebyoburiisa omu Uganda. Honorable Minister, we invite you and request you humbly and on our knees that let there be a center of excellence we have at this center for training and skilling people in this country. For the next 5 years, for this center, we are making a humble prayer of 50 billion at a rate of 10 billion per year to be able to actualize this. But the 40 clusters, four tractors got damaged, but we still have the tractors. But like hay balers, it is still a challenge. The chaff cutters and other equipment that can put our feeds for storage. We still have that challenge. Partly now this is your work, but it's also the work of the ministry and the Greek. We must work together to ensure the breeding policy of the country is clear, and we should also have a clear law. We should license private sector breeders to complement what we are doing here. Minister Frank Mwebaze yahumuriza abariisa ko ekitongole kya Naro cyaheze kutunga omubazi gwengo. The physical take, and then perhaps in a few months the head of state will launch the actual production for commercial rollout. Burengero izoba nerubwo okucheka 40 aharigana wamate ecyarurize government okutongoza omwanya ogu okongera kushomesa abariisa okwetorora mu ihanga lyona. Ndamaiko tumwakire aba TV West AGACENCWIRE. Webare Michael tumwakire ishomero erya St Leo's College Chegobe obwa hati bimwe ahabyombeko by'ishomerero bigo mu mberambi kandi wahika ishomereri notangara abakuru b'ishomero nabagira ngo entebe kanisa okuruga omu government zaherze kutebwo mu nkora okubasa kunduza bimwe ahabyombeko ebyo kandi hona no kubombekera ebisya. Ishomero rya St Leo's College Chegobe katandika mu mwaka wa 2021 obwe rukutandika abasaserdota b'ekigombe kya White Fathers rya musinge gwekereziye nkaturuka kandi ryabojo bonka kunka wahika ishomereri ebyombeko bikuzire munonga ahakuba n'eby'emyaka yira. Ishomero lino abakwale katandika kara hatini emyaka 14 byafurukira ku rugavira garukano lyakamaraho emyaka nkagana kandi bambeke emimbe katandikana bambe kwa kapsikaire nga old boys tukatandika twakora ebamba kusemeza abantu basemeza amachika abana kubyakaramu dormitories byombe ko biro mu office ebinabiro byabeje n'obararo byona nebirarikereza oyireke byombe kokura abeje tibine za computer zuru kumara okubahwira mu mishomo yabo na head prefect yasoborire computer zero kotezo kumara tukaba old boys tugenda kwikara turemu sera computers abo kwantu tagerakemo innovation zone za science innovation sentenero zeno yakaba erugira harugendo amutinde kaberugiro ngamazimagwe chonka tukashobora kunagiriza nande twabwire nego eplezere tucya nande tukire ishomero myaka irakabara mu munonga kuba harya bugabenda cyari gukora kurungi utiyo no kugira abana binji okurugo mwaka
mwaka w'2010 mwaka w'2015 ishomero rikaba ry'umbeji bari kurenga 50 konko kutandika no 2020 ombaro gwabeju kacendera gwahikana habeji gana 95 mukuru w'ishomereri eki nacegamza bejo kwa mungu bisharingo bakagumana bababinga n'abazire bakabahindura kandi nabo nguhine no mwaka gw'ebigizo by'ishomereri byakwasurugwe echatabwira abazire batyo bakiyama bana. 2020 of course I found the enrollment had dropped, and the major reasons were parents had lost confidence in the school, and the major reason was discipline of the learners. Impact on mindset change. The only challenge we have is that when the enrollment was high and later dropped, some buildings were abandoned. We have 2 dormitories which can host about 200 students. They were abandoned, and you know what happens to an abandoned house. But around 2014, there was a lot of discipline in this school. The school was involved in examination malpractice, and examinations results were withheld. And when they were withheld, also the parents stopped bringing their children here. So the school population went to around 180 students. So that was appalling. Mukuru w'ishomereri Trofatwerwe agizirengwa manu bagatira hamicwe no koresa manu mu kirasi kandi hatombarugwa abana gwizirindwe yongera oguhona gumize muyashobora mu government yamazire kutayentebe ikanisa eyo kureba ngo ishomereri baruhunduza okwendangura kagariza kitinisi kiryabereriyene. But we are looking forward to the government program, the U-Learn government program, going to renovate traditional schools. In Fort Portal, we are among them. Barukwegita hamwe na government bamuha bashomira ishomereri nabo bagarukire bayirundanira ishomereri okwenda ngo bakata emiringo etari yemwe erargarra higuru emiringo eji erumo kwatira habana batarukwebasa okushoroza sente okwenda ngo bakahunduza mwabyombe biri mu ishomero ugenda norora nambe twatandikire myaka 10 yanyuma ba old boys ronde abegi abakuru batire mu amani kugaba scholarships zabana bakusoma kurungi muno konka bali banako batakwesobora kusasura school fees. Gasha kwa Jonan Singwire tugumizemu n'agacencwire enaku n'obusasi byabo mu kanso ya Bufunda yakorerwa aha municipality eyibanda kanseji yaba eriyo kwinamira Kansala Evangelista Chosimire ogwiro mu Rubutando. Izoba ryanyemwe abazyo muri banda habiremwe amakuru mabi bwa nyuma yo kubaho Butando hakafera mu Kansala w'ecyaro cya Katongore omu division ya Bufunda kandi ogwabire na amanywa nk'Evangelista Chosimire omugenzeri izoba yinemerwa mu kanso ya division okumutera herisha rya hamuheru ombusasa bwinji ababayoreka kwibanda yaferwa mu kazemanzi abiraryo mukazi w'emanzi abiraryo mukazi arukwatanisa abiraryo mukazi arukunda abiraryo mukazi bweno tukumanya ekina okuchirigarwe nito tukagira obusingi okurijira habina kakwate no mugenzo ogu agwira hanguto eyibando kuzakazo obwabire natamborra hari pichi bwa nyuma yo kutunga Butando ogwayirukangizibwe omwirware rya Kagongo aho aferire murukuza Kagongo nyombe nisabe chite ndisange nangwa ya funangozi kuganira n'iki wabati mukati kibire when I reached there at the emergency floor but the body there and yagambira the body automatically mungu chawe okakume yaho yisha wenka yajati umwambika nyobozi yenda kutera ko kubiti atabo kuboide fraga keyindi nyebuza ngumukazi yari yaci ho mutumagwe hati kumbe yaho mwire buci agarika terrorism angelati ariho project yikwenda tukole
ati kandi ejo neza kutunda munonga kurebuka ngo mukatongore wagaruka wakora ki hati manya gucyo sine ombero gwabe nagamba kunyarira gwakora ki gwabaho Benon Kimusya orumukuru w'entebe ya kashatu ahabwa bufunda yagamba ha mugenzi nkobira ryo mukozi wabo kandi obwa hata batora b'ecyaro cya Katongore babire bamutire mu bwesije ne bendera y'ikigombe cya NRM generale twamuferwa bari umukozi omwekambi okusasi b'abantu be mwene tinkuhamya nkiza kuguma kurango twiza omwanya gwe kurango oraze muyagukora nko kwabe nagukora abe nakunda abantu be abe nakunda division yona so abe namberaho abe nakora buri kimwe cyona omugenzi yasiga abana batano kandi umubiri gwe nigwije kuzikwa izobe rya nyencakare gasha kwa Timothy Mushabe Mugande agacenjere umuhandiki wa Ministry y'Amagara n'ingashi Permanent Secretary Dr. Diana Atwine ahumuriza abatura mu district ya Shema ngo amarwaro gabaga muri ya Kitagata Hospital na Shuku Health Center ya Kana ngo nubaza kugahunduza okugamba ahakunduza Kitagata Hospital na Shuku Health Center ya Kana kubireho omukiganiro cha NRM ahabwa Shuku Town Council Shema District ekibire kitebekanisibwe omuhabuzi wa President ahashonga za manifesto Professor Ephraim Kamuntu kandi ombutumwa bwa Dr. Diana Shomerwe Commissioner o Ministry niyemwe ebyamagara mutume abashize enkwata Kitagata Hospital ekire kubanegira ki nehondezebwa yagira ngo mugizire gushuku ne yataga skani y'abakazi benda ejanya gushamani yagira ngo mbagambere skani ejo neza koherezebwa PS agarukire yahumuriza abakazi bashuku n'abarukuzarirayo ngo ebyoma byona okucebera no kutamu abana abarikuba bazirwe batakashyikire ngo nibiza kwija sentafo eyasuku najimanya ikale itanga rehabilitation esente zikazagira mu budget zakatiza zashoraje hatu tujigariremu mwene katushabire ngo esente finance keraz tuhereze shukuneza kuba rehabilitated aha mukoroni gwe gumwe hashyirweho abajwekerwa okuruga omumaka go bwa president batyon kwe kushaba abanyashema obutagaruka bakete bagoro bakaza omuruhuzyo rwabyo kuhakanisa government na President Museveni icokure abana nasi badabuza kuya professor Rugamenya aketanga ebintu bikakomaho now reka bishumuruke bagazo professor wokweza kutayo president atunotayo hakani wano utuma no harikubaza kuyari president akantu koni okutuma mutahiwe no atumwinana ku o independent na shakankai adom omunjende west harmo independent omuhabuzi wa president anshonga za manifesto kandi member wa cabinet yihanga Professor Ephraim Kamuntu agambire abanyashema ngo obugenyi obwabire bufire bugarikiremu yo Professor Kamuntu tina mwisire tine bantu binisire tine bantu banje biyisire bashaka kitakushitama ameza tworo tungura shema Samson na Uganda yo esente za NRM ziyetwiye abachara basifune bajendele kore mirimo yabo ninyenda kubaretere mshomo nyowe nizarwa shema nishegwa shema ngwenu n'abantu akozire nimbari nyega z'amayi Professor Ephraim Kamuntu gasha kwa Michael atwakire Muganda gacenjire abanyakibine cya NRM abarikwenda kwesimbaho nk'abatine kibina kandi abari kugira ngo bakavugana mukuru w'ihanga
yabikiriza kubesimba nkabatine kibina biti yabashaba okumurondera akaruru akakasinjira ahiguru. Izoberi abanyakibina cha NRM abaremerwe NRM primaries bahamize mukuru w'ihanga General Yoweri Kaguta Museveni abikirize okwesimbaho kandi bakamurondera obushagiki bwa nyuma yo kumbugabuganaho a State Lodge omatemba gihanga izoba lya nyamwabazi nga n'obujulizi obuweebwayo bwowooleza omwaka omulamba bubagamba nti babuwadde eddakiika 2 buli candidate yaweebwa eddakiika 5 ayogere kati n'olwekyo tuvumirira enkola eyo y'okwenyakwenya abantu tukakasa nti nno ffe bantu abatumibwa abantu era tujja kwesimbawo tulina omukisa nti ne pulezidenti waffe yakkiriza nti tugende mu maaso ate n'agamba n'okunoonyereza kati twavuddeyo na buwanguzi ababaka ab'ensonga tewali n'omu yavudde mu kalulu. Nyenda kukigamba ninga shatwikirize nkaba member ba parliament aba NRM sitting members ba parliament shahage aba NRM okwesimba nka independence konka hagataho hariho owa opposition kechibine cha nupu ninga FDC ninga anti ahagataho mpaho tushitame twetegerezane owa opposition ataturaba hagati akatwara entebe katugire opposition 80% NRM ine nkaga mwabo baganise bwa NRM owa 80 nabarabaho mbwene nashaba ngu abo mu kicwekecho betense owa NRM abenwe ya hasigaremu omwe kandi wenka mukuru w'ekibina nashaba ngu kyakubenchi basika hagumamu ogwe aine bendera. Abandi omuryaba baraburabo bona abasingire ngu tubarakorise mazima kandi batane n'ebyo ebyarigire omu NRM tribunal ngu ekabetine mazima nakachi. Naffe tuli bagezi tulina obubonero bwaffe betugenda okukola ki naye nga tetubugana kubeera mu yero tumanya amateeka ko tutambulira. Ekisooka tewali agenda atuwangula kuba ffe tulina obukole bantu tulina amaanyi g'abantu kyekisooka. Omugandi abatuuro mu district ya Nakasongora basima mukuru w'ihanga ahaborutindo orwabakorire orukugita district ya Nakasongora na Nakaseke orimusye ebyobushubuzi omucanga ekyo batyo nukwe kumushaba okuzayo akarutongoza. Biriye biseera nga tebana bakurukola twayitangaho obubinnyo ng'olumu tutuuka omwo bwe tuveera obudde bw'ekiro nga no tetusala nga mulimu envubu olumu nga zikuba obwato ne tugwamu twegamba bwebityo ngate n'okutambula wano kyatunyigirizanga nnyo. Ffe twaba paakinganga wali ne bawuga ne basomoka naye kati mbeera yatereera kati twaza kumuraho nitugaruka. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wherever you are, whatever your reason, it's on SuperSport all season long. Get and stay connected to DSTV Compact and GoTV Super Plus with Kawiki available on DSTV and GoTV. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange kumulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire ekyo shuwa. Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. Welcome. What's our top
topic today? Kutambulanga chinawolovu. Bera mokirasi. The biggest back to school promotion season 3 is here. Bera mokirasi. When you buy Focus products worth 16,000 to 24,000 Uganda shillings, you win a bucket or basin. And when you buy Focus products worth 45,000 and above, you win a school bag and lots of other prizes. Move it. All day confidence. Lava Fando, Fando, Quanta Fando, Fando, Lava Fando, Tobera Fando, Fando, Avera Muliscando, Akola night shift like a candle. He's stealing, and robbing, and Jonathan Walker, he's destroying. Vandalism is an offense punishable by up to 10 years in jail. Fando, Lava Fando, Fando, Quanta Fando, Fando, Lava Fando, Tobera Fando. Tugumizamo n'amakuru. Timu ya Chambogo University erizo yagumizamo kora kurunji omumpaka za ligi y'amatendekero ga Uganda omwaka ogwo banyuma yo kusinga Bustema na Goremwe Arusha omuzano gwazandwa Chambogo. Ebyadala waze twetegese era nga omanya akapiira tetusobola kupredictinga kye kigenda okubeerawo era ogenda okujja okusamba akapiira oba osubira ebintu nga bisatu, either it's a win oba amaliri oba n'okuluzinga. Naye nga nze kyembadde ngamba tino engeri gye tuluzinzeemu kibadde nti engeri bano abasajja opuneti baffe gye babadde abawanvu kituletedde okubanga ate ffe saizi yaffe y'abasambi baffe yonna tuli moderate oba tuli medium twenkanankana. Kati ekyo kituletedde obuzibu mu Olio Boys, kyekyo lwaki batomeddeko omutwawo, naye nga tugenda kikolako kuba tulabe nga weakness gye tulina then katugenda gitereza mpola mpola. Wadde awe okuva ewaffe nga tukyalidde Chambogo University. So buli mupiira gwe tusamba gutuwa ekyokuyiga era ne gutuwa enteekateeka endala. So tusuubiza abawagizi baffe aba Busitema University n'abantu bonna abakkiriza mu Busitema University that we are trying to improve. Era we will improve with time. Omuganda gebyemizano timu ziri kweteekateekera empaka eza ligi y'ihanga eziri kugaruka mu kwinda izooba erya nyincakare n'emizaano eshatu erizooba FUFA yagabira za timu zoona eziri kuza kuzaana omu mpaka ezi emipiira ya zaakayo. Twebaza FUFA okutuwa emipiira gino egya zaakayo kigenda ayamba okukuuma omutindo gw'omupiira olw'ensonga nti buli tiimu egenda banga gwe mupiira gwekozesa butafaananako ng'edda luli nga muyinza ogenda osamba tiimu erina emipiira gya njawulo mubadde mukozesa mipiira gya njawulo, so okukuuma omutindo gw'omupiira kirungi nti ffenna tufunye emipiira egikola ki egifaanana era tweyongera okwebaza FUFA. Tuli basanyufu nga Kitara Football Club okubanga tufunye emipiira 30 leero. Club yaffe tulina abasambi nga 3 and mu training buli musambi akozesa emipiira ebiri naye buli mupiira ogusambibwa mu league tulina kozesa zaakayo balls kati baba tuwadde emipiira ya zaakayo 30 ebegenda tuyambako nga club kulaba nti tusambye emipiira eno. Emipiira tubadde tujigula wano February season bebetandika tugulako emipiira 2 naye nga na federation bebevuddeyo netuwa offer y'eno emipiira kibeera kirungi. Ng'ekitongole ky'omupiira mu ggwanga twaweebwa ebiragiro okuviira mu General Assembly nti buli munnayuganda eyandyegombye omupiira okutuukira ddala ku nnyumba eya wansi asobola ekirooto ky'okutuukirira ng'afuna omupiira. N'olwekyo Federation yaweebwa olukusa okugenda okufuna emipiira mingi ennyo ng'eyita mu kitongole kyayo ekya Janzi, era olwaleero tuli ku akabonero kaffe oba akawayira ako akokulaba nti eddala erisingira ddala waggulu mu mupiira erya Uganda Premier League lyongerwa omulundi ogwokubiri mu luzannya lwe lumu emipiira egyali
amakuru agabyemuzano ngo twatwinire kandi ngo gahendera gacinjire tukusima mnonga yogomere nitwe Serena Nuwamanya Sande Brian nabandi abutwakora nabo ntubendezo kurara kurunje. Eshaha zabishatu z'ekiro na You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000. Or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. Ekiri kuratako Chajirwe Bannayuganda mwenna mwebale kusima Bachogela Hub Products olw'okufufugaza endwadde z'ensusu zonna tonyereza bato n'abakulu era basimye empeereza yaffe tuleese ebipya ku katale. ABC Dent na Fresh Up nibikuheereza kawo karungi munonga yejumbira omubazi ogwa ABC Dent na Fresh Up deero oyeyonjera okusheka omu bantu otiine kwetiina aha kasente kakye munonga. Okumbereba ne kukibaho. France Uganda ekitongole ekirize okutera